wa mwanya twabahariye wo kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima bw'umuntu runaka wabaye ikirangirire bitewe n'ibikorwa yagiye akora ndetse n'icyo byamariye sosiyete. Uyu munsi turarebera hamwe amateka y'ubuzima bwa Bola Ahmed Tinubu nyuma yo gutsinda amatora ya perezida wa Nigeria yabaye tariki ya 2 z'ukwa gatatu umwaka wa 2023. Njye bibategurira nkabibagezaho, nitwa Janet Kabayiza. Bahaye ikaze. Amazina ye yose ni Bola Ahmed Adekunle Tinubu. Yavutse ku ya 29 Werurwe mu 1952. Umunyapolitiki wo muri Nigeria wavukiye Lagos mu muryango w'abacuruzi. Mama we yitwa Abibatu Mogaji, bakaba bari batuye muri leta ya Lagos. Yabaye guverineri wa leta ya Lagos kuva mu 1999 kugeza mu 2007. Yabaye kandi umusenateri wa Lagos y'Iburengerazuba muri Repubulika ya gatatu kuva mu 1992 kugera mu 1993. Tinubu yize amashuri abanza ku ishuri ryitiriwe Mutagatifu Yohani, yiga ku ryitwa Aholoya riherereye muri Lagos mbere yo kujya mu ishuri ry'abana Ibadan. Yarangije icyiciro cya kaminuza muri Amerika, abanza kwiga muri kaminuza ya Richard J. Dile i Chicago, hanyuma ajya muri kaminuza ya leta ya Chicago, arangiza mu 1979 afite impamyabumenyi ya siyanse ndetse n'icungamari. Umugore we yitwa Olulemi Tinubu, bashakanye mu 1987, babyarana abana batandatu harimo Jaide Tinubu, Abiba Tinubu, Oluwasei Tinubu, Folashade Tinubu, Zainab Tinubu na Olayinka Tinubu. Subabyara yitwa Seyi Tinubu. Ahmed Tinubu yakoraga mu masosiyete y'Abanyamerika nka Artile Andersen, Deloitte ndetse n'iyiswe GTE Services Corporation. Amaze gusubira muri Nigeria umwaka wa 1983, yinjiye muri Mobile Oil Nigeria nyuma za kuba umuyobozi w'iki kigo. Tinubu yabaye igihe kirekire mu majyepfo y'Uburengerazuba bwa Nigeria, nyuma yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yize ibaruramari muri kaminuza ya leta ya Chicago. Yagarutse muri Nigeria mu ntangiriro za 90, ahabwa akazi na sosiyete yitwa Mobile Nigeria nk'umucungamari mbere yo kwinjira muri politiki nk'umukandida ku mwanya wa senateri wa Lagos mu 1992, ahagarariye ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza. Mu matora ya mbere y'inzibacyuho ya leta ya Lagos, Tinubu yatsinze amatora ku majwi menshi nk'umunyamuryango wa Alliance for Democracy. Nyuma y'imyaka ine amaze gutsinda, yongeye gutorerwa manda ya kabiri. Amaze kuva ku butegetsi mu 2007, yagize uruhare runini mu ishingwa rya Kongere y'iterambere mu mwaka wa 2013. Umwuga wa politiki Ahmed Tinubu yawutangiye mu 1991 ubwo yinjiraga mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Mu 1992 yatorewe kuba sena ahagarariye intara ya Lagos y'Iburengerazuba muri Repubulika ya gatatu ya Nigeria muri icyo gihe. Nyuma y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 12 Kamena mu 1993, Ahmed Tinubu yabaye umunyamuryango washinze ihuriro ry'ishyaka riharanira demokarasi, ishyaka ryakusanyije inkunga yo kugarura demokarasi no kwemeza ko Moshood Abiola yatsinze amatora. Nyuma yo gufata ubutegetsi nk'umukuru w'igihugu w'ingabo z'igihugu cya Juvenal Sani Abacha, yagiye mu buhungiro mu 1994, asubira mu gihugu mu 1998 nyuma y'urupfu rw'umunyagitugu wa gisirikare watangije inzibacyuho muri Repubulika ya kane ya Nigeria. Mbere y'amatora yo mu 1993, Bola Tinubu yari umurinzi w'abayobozi ba Alliance for Democracy AD, Abraham Adesanya na Ayo Adebanjo. Muri Mutarama 1999, yahagaze ku mwanya wa guverineri wa leta ya Lagos abifashijwemo n'ishyaka Alliance for Democracy, maze atorerwa kuba guverineri. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2022, Tinubu yatangaje ku mugaragaro ko yiyamamariza kuba perezida. Ku ya 8 z'ukwa gatandatu 2022, Ahmed Tinubu yatsinze amajwi y'amashyaka y'ishyaka rya APC riri ku butegetsi, atsinda ku majwi 1271, atsinda vice perezida Yemi Osibanjo na Rotimi Amaechi batsinze kuri 235 ndetse na 316. Tariki ya 2 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2023, INEC yatangaje ko Tinubu yatsinze amatora ya perezida wa Nigeria mu mwaka wa 2023. Nibwo yatangajwe ko yatorewe kuba perezida nyuma yo gutorwa ku majwi 8,798,726 kugira ngo atsinde abo bari bahanganye. Umukandida we Atiku Abubakar wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa rubanda PDP yatoye ku majwi 6,984,520. Uwo mu ishyaka ry'abakozi Peter Obi yagize amajwi 6,101,533, ariyo yamushyize ku mwanya wa gatatu.
umutungo bwite wa Bola Ahmed Tinubu ungana na miliyari umutungo bwite wa Bola Ahmed Tinubu ungana na miliyari 37 na miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Kugeza ubu tariki ya 29 z'ukwa gatanu umwaka wa 2023, Bola Ahmed Tinubu warahiriye kuyobora Nigeria, akaba abaye perezida wa 16 w'iki gihugu. Ndabashimiye cyane, nge nitwa Janet Kabayiza, mugira amahoro. Yeah.